Sigumaba first Ngangom Ranjan Memorial Under 17 Girls 11-a-side football tournament 021. Yaifobang si Corona Mesta Bagi Yamna Kuni Nungsiba Pukhao Lupit Kuisanabong Lampaksta Asinasima Tournament Lama Number 1 Kanano. Number 1 Koki Proko. Laya cuma mai kala. Kau yang boleh. Lupa lagi tahu lah, balik tahu. Eastern Sporting Union 1-3 versus PLL Sisipur Haribatin National Tim Mani Makhi Tim Captain Singamati Singla Sanabasi Honganabagidamak Aumata Pigiro Tari Singla Rama Situn Hobok Sanaba Saduna Nairibani Loina Namara Sidamasigi Ahan Boy Kadoriba Ahanba Ngangom Ranjan Memorial Under 17 Girls 11-a-side tournament 2021 KhutSem Hariba YouTube channel as the live oina koi shandokna yang bagi khudam shab jagani marmaduna yum da madira parapat lebiriba KhutSem Hariba live streaming sandok sagada tournament Tabinaba Sintalang Sinjari Malamba road acceptance in Kandurna for house Saidana Kandida Tawaro cricket Tawaro volleyball football Pantok Chariba tournament ceremony lena guest of honor ki Pom Landa Sindhi Bagai Kumazariba Affairs and Sports Director Sarti Maintainer Sinjalang football manga amati bibirakani hena pongo pire dasudamata Sinjalang Kumazari Sari I do doing in the Kanja is a business day. Madam Lady, Kanzaba has a vice strength hotel. How them to get Hidana, and the city of Femsida. It's injury. Tomahaji, Hakimananda, Nasiki tournament hold up Tormasida, Kogi ball, P. with the Matic Pangbigadaba, ball boy sing, Kogi, Sijaraba, Chilin housing, Yaragadi of Pomasida Muktan Lension Bureau, ball, Kunbiba, P. Bagi Tabak Tobigadaba, Kogi Sijaraba, now sing cell sing, Yaragadi, Kogi player may am lepi on Pomasida Muktan, Lakpinaba, Kanganjari, Muktan and Ijaki, ball Kunba P. with the Mating Pangbigadaba. Kagi now sing amuktan player में हम ले पियो पर मस्तलें बिरक ना ऑप्शन जाएंगे
Player single piba pato. Hariba Pukhao haluk hariba Ranjan misi der bridge road sige he nakan sile leiba di mo playground ni nakha thusina to jene hostel ore amang thangna ko lisna jauna santi berheba hotel saga ya mutun ni siba Ranjan ni dugata ya mana pdf fil labuk oigiba adu awang thangba sina Pukhao naharu dolai thabi bere sair badu dum lai kharagan maning thangna kan sina ekhoi durian irin durian yam irin durian hina thangna badu laire dugi hek wang maduna mathakta khoi state highway cycle gi road mathang mathang lai giba dugum yam na nungsiba chingni koi koi sanba dugum bawa Pukhao hari bagam damduni nanga sigi sigamo yam matuni nungsiba afam masida asigi hogi nungsi jarba ei sanaba utamna mahaki manau napa lekhi debki demakta saubutuna melama sindilang bidona nasina sima ei samokso ei samokpo hogi hairiba committee asina invite bidona commentary mate mate ni nabegi demakta jadu pibirei masigi demakta ingam khalitana Sagat phongduk chari na huji koi ampere na Ngasigi sanabada saruk yabiga da batim manima ki players in the ground da lineup tawduna ojek sanaba hongna bagi damak thaurang tawduna leire daist election bire banga sigi sipke sir ais gyan prakash IAS commissioner social welfare government of manipur na lusing biraga dignitary singna players singa sakhang mai khangna bamadi bon hogdok chana bagi tanja du lawjari miyam na khuba khuduna thormasibu sohajok pina pina na ba sengalang jiri basigi mai ke knowledge share Yam deke ahobo kubak matan nizage sanaroi shi puning thogat piu tungya sa lairiba sahi tarate makhagi upi masa sanaroi shi nasina asige ahan mangam Ranjan Singh Memorial Under 17 Girls 11 Side Football Tournament 2021 ge hokok pagi match se sanabigani sanabiga dabat team sing de ESU 1K jersey hikok amadi angang balangba team kangbo sia duga jersey Sky Blue Masugi Jersey Litpa Team Masana PLL Chorasanpur की टीम सिंह ताई खुमने जरे डिग्निटरी सिंह एक में सानरोई सिंह में दी ऑफिशियल सिंह फोटो काप की तंजासी में तंग लाउ जरगा सानबसी यामने तून होने न बहुत जगह
अनिसुब Ngangom Ranjan Memorial Men's Open Football Tournament की डोनर सिंह दे समुराई लाटपम रॉबिन शर्मा थामुई बंदगी लंगबिरकपा काई खुमनजरीबसिना रनर्स अप की लुपा लाख अमगी मतेंग स्पॉन्सर होइना डोनेट तौबिबनी थोकसोम हिरा लाखपा मैतै खुराइदगी लंगबिरकपा सिना बेस्ट डिसिप्लिन बेस्ट गोलकीपर बेस्ट डिफेंडर हाईएस्ट स्कोरर के पुन लुपा लिसिंग कुनगी चनफम कोई मतेंग पांगबिबनी बंटी सिंह कॉन्थोजम अराप्ती जॉइंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ना असिगे बेस्ट प्लेयर लोनना ट्रॉफी पुमनमक के असंग बसनफम लुपा लिसिंग तरासी पांगबिबनी काई खुमनजरीब ngasiगी चिफ केस सर आइस ज्ञान प्रकाश ना बोन काउदु ngasiगी टूर्नामेंट असि हौदोक पिगनी मियाम खुबांग मतन खुबियो थागतसरी काई खुमनजरीब सर ngasiगी सुमलाबा टूर्नामेंट असि हौदोकपगी थोरम दासिनबा कया काइथोकपिदुना सिंजलांगजरीब सिंग अमदि सानारोय सिंगु पुनिंग थौगतपिबोयना लेंगबिरकपगी दमक अमदि डिग्निटरी पुमनमपुसु हानिंगाय लाइतना थागतपदु फोंगदोकसरी यामन नुंगाइबो पाउ अमना अखोयगी बोन अहानब सनब प्लेयर दा लुपा चमंगा की पुनिंग थौगत मना पीबेगनी हाइना पुखाव हलुपतगी वार्ड मेंबर लाइस्ट्रम माइकल सिंगना फोंगदोक पिखरबगी तुंगदा यामन नुंगाइबो पाउ अमना बोन सनब दुनतबा बोन हंदोक पंगंबा यहान हाना गोल हंदोक पंगंबा प्लेयर दा लुपा लिसिंग अमगी मना पुनिंग थौगत पोइना पीबेगनी हाइना जीवन कॉन्थोकजम दगी लंगबिरक पैकाई खुमनजरीबसिना ताकपिरई मरमदना टीम अनिमा की प्लेयर सिंगना यामना थवाई याउना असिगी सानबगी हौदोक थोरम असि थवाई याउना सानबिनेनाबा नोलुकचरी Hello, testing. Dana hoji khogi yamna phajaba dugumaba bimsa singi tournament si hawdokraba matungda hoji umpire na centers the ball honana bidamukta umpire na referee pikre awalam thangmana kalasina Eastern Sporting Union Wangkhai gi player singni duga higong masu makha thangba songa maram sina PLL Sisipur hariba nupi macha singi player sing doni adana hoji umpire na horba matungda back number 4 the ball is piri back number 4 na passing tori maning lai 17 ball is paiduna makha pangna punana bagi damukta yamkan honari hoji amka back number 4 na paire pisalai back number 17 Ngangom machu 17 na yamna phajana kick taba ball ma mawang line se khare hoji goalkeeper na chen thurkna ball control tawm phone yam phajana kawkhlai awang pangna chen khlai ball si hoji amka back number 4 mahangna ball si yam phajana center the ball hole back number 10 Ngangom machu na ball si amuk goal tamna passing tawri yam hisingna back number 6 na ball is lahuduna amuka su pass tawna awalom na ball is piklei
back number 3 mahana ball is running line piri back number 4 nungaiba pau amakhaktanga ko sanabagi marak thacharaga ahan bu goal san badal pachonga pigene hena law thukrabagi tungda moirang them now boy pukhao haluptagi chilina osina ko yamna puning thogot biboina pachonga dugi mathaktu pachama dang hapigene hena ningsingre masigi damak sinjalang dirba sini maike di hainingai leitina thagat pongdok che ball ma puklei back number 11 phadana galaxy hoji jonga marom ball is hunna back number 18 the piri hulei ball is mukasu number 9 ka khulei makapang na piri back number 11 ball is muka maning line ball is piri back number 8 and 4 the piri 4 dagi amok center the ball is piri pani atubu hoji maning line back number 17 na attack tawdun ball is goal to pusali yamna hi singbu du player ngakani soina challegani haibega sagluna na yam phajana kick tarko ball ma yam hi sin control to ngak thore hoji ball is salhandana awang pangna hoji chonga bomna ball si yam phajana pukhlei yam phajaba ball ma back number 3 mahna control to ball si maning line the ball pire back number 17 na ball si paidana passing to back number 10 la howi angam ma chugi 10 mahana mamang line da yam na wang na passing to back number 11 ball phangduna amuka su back number 6 the p6 na amuka back number 11 the p dana goal tamna pusan na bahonari 6 na ball si amuka pairi hoji awang pan ball piri mamang line da dubo hoji back number jersey number 3 mahana ball si tana duna maning line the ball piri back number 4 na ball phangduna number 2 na amuk passing tori 4 na pairi 4 na ball si kauna na bigi yam phasaba ball ma kausan duna hoji goal tamna kor pani dubo yam haisina goalkeeper na phaduna ball si awang pangna yam sana kaplei amuka su yam wang na mamang line the ball piri back number 11 ball is namduna mulhodun hoji puruna bahori adubu songa marung ki back number 19 na pastor for ball mu hoji awang pa na mamang line da yai adusi ai adum tawrage ana yam haising na ball se maka hoji out ta khiduna mamang lam dagi ball se mo hunna bigi tanja adu lere hulei abiar ne refipi gunna ball se mo anga ma masun hunna bigi ball se paidun leri hunge dore hulei ball si back number 14 angama masuna adubo yam haisingna songa marum machugi back number 2 na control to ball si chalhan gidre hoji corner kick ama mamang line da kaurang no biginta siam sagre umpire ne referee piri kaure yam phasiba ball ma the back number 18 mahana set to no ball siam ka maning line de piri maling ki piri pa ball ma hoji back number 4 angama masuna amka su goal tamna pusali yamna phajaba de hoji awang panna goalkeeper na ball si kaukler mi bi tanja du kaure yam phajaba ball ni songa marum na ball si mamang line de piri back number 2 na phangi back number 18 mahana long na mohonai de yam haising na khatorok to na ball si awang panna ball si lai songa marum ge back number jersey number 50 mahana ball si mo goal tamna awang panna pukhlai yam haising back number 3 angam suna ngak thorok tan hoji number 8 18 ne heading to na ball si puthore yam haising badu mo player na kani kana na kana bu hoji powder score lo na dri
ana huji amu makha pangna policy hunna bagi tanjaru back number 4 angama machuna yam phajana holei dugo back number 7 chongamrona ngathokna policy back number 4 da piri back number 2 angama machuna mukasu policy center da puthri yam phajaba ball ni back number 17 jangi 17 goal channa bagi tumri yamna ball tamna yamna hichingna control to yam phajana pusalko ball ni adu laibak thibadi goalkeeper na phadon policy chalhin gidre huji amu goalkeeper na yamna wangna ball si yamna sanna center da kaure du ba hai singna ball si amka back number 11 de pi higo muju ge 11 ball pai dan huji ball si amka back number 55 mahana ball si lahu na bi yam kan hori back number 6 anga ma muju na back number 8 piri huji mamang line de ball si piri 11 na kauksil ko ball ma huji amka su number 6 mana control to na bhona bane du bi yam kan huji back number 3 na ngathrak to na back number 7 de gi monner back number 10 na ball si mo number 8 p number 8 na mo maning line de piri back number 4 na ball si pairi inkhale e ball si back number 8 na ball si long na baju 17 na control to na ball si passing torpani yem kasu awang pang na ball si kaur na bagi goalkeeper na sem saduna lere kaure yamna phaju ball ni back number 4 songa namamang line the ball is passing to back number 11 anga man control to ball is amna phajba ball ni goal chanbe aba debu yam hi singna goalkeeper na phadana ball is chalan gidre koi ataki mati hi singba du player nga kani goalkeeper na ball is amka siyam na wana center the ball is piri anga mam su back number 6 mahana ball is amka lawdana 14 na pairi 14 de number 3 mahana ball is amka pass to 14 ball is pudana awang pana lai back number 3 na ball si phadana amuka su 14 the ball si pirapani dugo haji line da out try hunna bagi tamu the ball si sem sakre hole ball si am na phajana back number 3 na angama masu na ball si lahung na bayam na kana tanari amuka su haji ball si hunna na bagi tanja du Yung masu back number 41 mahangna muka hule mahangna pai kare ball se mo awang pangna ball pukhlang na bayam na kan honari back number 7 Nauji muka back number 4 ngama masu mahangna ball se kauna na bagi demukta ya mahisingna kaure ball si maning line up back number 3 da pass tawre back number 3 ball pura na bagide makta makha pang na ball si indhare back number 8 na ball si pass tawdana lahudana 7 igo masuki 7 na muka awang pang na ball pura na ball center the ball pisale back number 8 na mulhawi back number 8 ki 7 na ball si lahudana 17 number 2 da piri angama masuki back number 2 na ball si pudhare yam phajaba back number 8 na mo passing tawi back number 17 na ball long na bahone dubu jongamram gi number 3 na pass out to na back number 7 jongamram na ball silau na huji puruk na ba yamna kan honari samaina makha pang na pudhara ba ball ma huji awalom da yamna kan na pukhleng na bagi da makta yam kan na ball si kaunari dubu yam hi singna back number 5 hangna control to no goal si chalhin gidre sigum bayam na phajaba Kanali to corner kick to. Oi, Dana, good. Choi. Corner. Lay. Dana, go lay tam. Nama sang kami kan koi tam.
Hujia umpire na ball isi amuk hongna na bagi FP na ball isi awang pa na hongna na ba goalkeeper na ball Kimberly goalkeeper na corner kick matabra corner kick ma back number 4 mahana kauri na bagi tanja adu maning line dagi huji mama line da kauri na bagi kauri yam phajaba ball ma back number 3 na sunga ramana thurk na ball si yam na sana yam na wang na awang pang na ball si lai back number 5 ngamo masuna ball si yam na phajana goal tam na pisla pa ball ma huji yam hichna goalkeeper na control to na ball si sang gidi huji back number 5 mahana ball si am ko pass to na bahunari back number 2 mahana ball si mula hudana passing tawri makha pang na back number 11 number lawn na bahunai back number 8 ai na pass tawri Jonga marungi 43 jersey number na ball si pass tawri awang pang na yam phajaba ball ma back number 3 na ball si lahoduna ji maning line da ball purang na bahana bani debu back number 50 jonga marum mahana ball si amuka goal tam na kauna na bagi tanja lo bani debu back number 2 ngam mo machuna ball si kau tharak na huji makha pang na mamang line da pire yamna phajaba ball ma back number 11 amu passing tawi back number 2 na pairi back number 2 na maning line na yam phajana back number 4 da pire back number 4 na ball si makha pang na yam hi sing na pire yam hi sing na pur ko ball ma passing tawi debu back number 9 angam mo machu ji goalkeeper na muka yam hi sing na phadana ball si mu awang pang na pikhle yam hai sing back number 11 control tori maning line ball si piri yamna phajab ball ma back number 6 na 50 de piri 50 na goal tam na awang pang na pusali soinen salagani hai big asagalo na yam hai sing na mahna yam phajan kaur ko ball ma je yam hai sing na goalkeeper na phadana ball si chalhin gidre yamna phajab ball ni chanbe aba adebo isuki miti hai ba goalkeeper na phadana muka chu chalhin gidre huji makha pang na ball si kaur na gi tanja dong aidang lere yam hai sing ba du goalkeeper ni yam phajana kaure mamang line yam wang na adu back number 6 tagi back number 9 de piri 9 amuk pass out to na jonga marong back number 2 na out to na ball se muka outside hun na bagi tanja adu back number 3 na bon paidun leri hule yam phajaba ball ni yam phajana hulak ball am back number 2 jonga marong na control to na ball se wang pa na pikhle bi adu yam hai sing na goalkeeper na ngak thor na ball si mamang line da outside ta dun hunna bagi tanja do hule husik center the ball si number 15 ball howi muka sole number 6 na ball is la hui muka back number 8 hana ball is maning line the ball is in thori bel back number 4 ball ne pai dona hu makha pang na ball is passing tori yam phajaba ball ne back number 8 ai na mu center da maning line da ball is pass tori 4 na pikhi ai na mu la hui hoji back number 4 songa marung ball is mu inkhalai back number 50 na makha pang na back number 18 songa marung gi 18 na mahaki 55 number da pin na ball is muka wang pan ball pur na bahonari adu yam hai singna ngamo masu gi back number 10 mahana mo back number 3 the ball is 9 the pibani 9 amo awang pang na ball is mu piri adu goalkeeper na hai singna ball is phana na yam kan honari adu back number 4 na hai singla hunu ball is makharam da muka super story back number 17 angamo masu gi 17 na ball is mu passing tawi setter the ball play back number 9 ball is muka super story back number 10 angamo masu na 10 no makha pang na goal tam no pusalai yam hai singba du no goal player name back number 8 in attack to na bahonari adu yam hai singna back number 10 na tha yam na chanbe aba golden chance sama koi goalkeeper na hai singna control to na ball si chalhin gidre adu back number 18 back number 4 angam bana je amuka su back number 10 angam ma su the ball si pi na goal tam na pusalan ba yam kan honari am hai singba du no player na tani adu namuka su chonga marom back number 4 mahanga mo awang pang na ball speak lei na hoji maning line the ball si pirang na bagi tam ta pa hoji mamang line gi back number 5 na ball is lahu do na amuka su back number 5 na pairi mahanga makha pang na ball spirit back number 9 na ball is mo center the ball is pisale awang pang na ball is pili 50 mahanga mo
Makha pangna ball sim kusu pitek 17 ball si paidana makha pangna goal tamna yamna pajan pusali chanbe aba ball ni yam haisinga back number 4 mahana mung akhlak tuna ball si awang pangna play songa marogi back number 7 ball si pairi pirei center the ball si sana the back number 3 na thingna bahana bane the 50 songa marogi 15 ball si lahutun goal tuna pukhali chanbe aba ball ma adu amam sugi back number 2 back number 4 Kaure mo kauna na bam khapang na yam pasan kaure yam san na goal tam na yam pasan ball mo kaure back number 8 chal sala ngam mo chuna back number 8 the yam hisina higo mo chu ngam rum gi back number 2 na control to na ball defense to thre chal ham kidre hoji ganungdal ga mon le thoi chu chuan tan pe masanin corner kick ama back number 4 ngam mo chuna ni swing chal lagani habi ga sar lo na mana yam in the ball scout na bagi tanja adu ni na de gi hi amang lo ball kar na bagi siam sari jinga ki man ga player na refi pir ga ball scout ka dore na phase padu gun ba hisim player na tani ni ma amana bu hen na bang andri yam na hisim ga du gun ba nupi singi wai ba yam na khan ba play ni yam phase ka wi yam na san na la ba ball ma jing ma line da Sakiduna outside tadana hoji back number 45 maha chunga marona ball si khunna ba yam sana awang pang na mamang line ni hukulupa ball ma back number 3 maha na control to na ball 66 na ball spy na hoji amka back number 88 na pass tore maning line na back number 17 na ball si amka su pirak pa ball ma hoji yam hisina chunga marona gi back number Sapen mahana bolis lahu kena muka back number 4 ngamo masuna bolis yang muka su muka pang maning lomba LA mahana pirko bola man 17 no pasta wini back number 4 sakali goal tamna yana pasu goal ni chanme aba so ne salam gini habiga sagalo ne yam hisin kal ko bola ma koi salan gidre huji mo goalkeeper na back number 2 mahana bolis yamna sana yamna wang na mamang center ta kaule ne bigi tanja du ngai dun lere kaure ball si me ri yamna wang ne yamna sana lai adu bu yam hisina angam ga masugi back number 8 na set to ne ball si ambuka goal to ne kisle adu bu back number 6 aha amuka su lawdana ball si kauna no hona bane adu bu sangam gi 66 back number mahana muk lahugana back number 6 angam ga masuna ball si muka me le ne pusle yamna hisinga du mo player ngakni amana mo henjana dri yam hisinga hojiksi back number 11 mahana back number 2 na control to no ball si maka pangna piri back number 9 na maka ball si lawdana mamang line da back number 11 de pigre 11 lagi hoji ball si number 6 na lahudana maka pangna ball ai zoga maram back number 2 na mamang line da passing tawi back number 5 anga mo masuna ball si phangduna muka samaning line da ball si pirang na yam kan hunari yam na hisinga de player ngakni back number 18 na passing to ball ma ngamo sugi 17 na lahuduna ball si back number 8 ball si apsan pirapani sanbe aba ball ni adu over wang na sakhin na ball si salin gidre na siguma ba hisinga ba kanon player ngakni aduna sanri ba player animak amana bu henjandri aduna makoi score lo na bangam dana yamna haisina yamna kan sanari aduna hoji muka orang pangna ball si yamna center the ball si amko kaure back number 10 angamo masuna phangnu ball si passing tawi back number 9 angamo masuna ball si apasan kaure ball si sanbe aba ball ma hoji amko suna tok to goalkeeper na maning line the ball si yam wang na sana pire Kalo line dong sa tungo Piar na hoji foul mo kauna na bigida magta referee pi na ngama masugi back number 8 hanga foul ko no bi tanja du ngai dun lere soina salengni haibiga sagaloina na hanga yamna phasana attack tawna na hoji apayar na referee pi ga dare
kaure yamna phajo ball ni yamna haisinba digumuda yamna phajo golden chance ama nanthokidana hoji bank number 2 songa marumna ball asi phangduna awang pangna piri amuka se awang pangna kaukhle center the ball ai bank number 7 na lawi maning line pass to mohani adu bank number 6 na pass to bank number 4 ni 17 na piri 17 amu 4 da pi duna hoji line da maning line ball si am phajana putkali hoji goal tamna parku ball ma Sorang amaru back number 4 na athok tu na policy ko corner kick ma maning lomdagi mamang lomda kauruk na bagi tanja tu ngai don lere am hi single player na tani amana ma bo hinjana de sigi score low na bagi tanja tu ngai na don makoi yam kri ki ina sanari yam hi chimadu gumba nipi misagi player ni back number 3 mahna pass to ball ma hoji center da back number 8 na la ho don pass to wi back number 5 na phangna na hoji makha pangna ball siam pasana kaur pa ball ma hoji back number 9 angamo machuna ball ji lahu dona hoji goal tamna pusul pa ball ma hoji defense ho dona songa marum gi back number 6 na ball si awang pangna akhlei number 6 na ball si makasu pusalei yamna haichingba maning line the ball si pirpa ma akogi goal tamna pusal pa back number 10 na yam phajana kau chanbe aba goal ma 17 ne pirkuni am kasi piri yam haichinna haji angaba machuna yamna haichina passing tawduna pirpa ball ma kick tawduna hi yam haichinna lainir best score ki phibam angaba machu Eastern score 1 aduga PLL CC4 score 0 ji yam hising badu ba player ngatani umpire na center the ball si position na referee pigre ji ball ho gre back number 7 songa mal back number 7 na mo pass away back number 6 ji umka ju back number 2 songa malongi back number 2 na pir ko ball ma hoji 10 na lo hu na hoji 17 na ball spiri ngam hoji 17 mahna back number 7 songa marum number 3 lo na bagi tanja do sini katu ko ball sini kapan kidere tang ni malapit to Ko joji awang pa na kauri yam haisina back number 4 songa marum na mamang line ball si am phasina passing tawi back number 18 na ball si lahu duna am ka su kauri back number 10 ngamo machuna hogdo ko match asigi first half ta hojik phawda lairiba score asi ESU wangkhai ki TS ngan thoina ahan ba goal sankre marmadun ESU wangkhai score 1 PLL Churasanpur score 0 aduga khoigi ball khunba mati khoigi pibada mateng pangbir bangang singna ground gi matai matai da laibiri badu yarim khai lengdana ball du lengdana laibiyo khoi sanari ball asiga afet manarap uki bada player singda ko ngauna gada bakhra layu maramna ball khunba gi mateng pangbiri bangang singna sinjalang diri basingo mateng pangbina baning singjari Goal post apa tu betongo mingol. Wall simtang goal post apa dah con? back number 8 na yam na phasaba kick ama hoji kaur na mi tanja du umpire ne referee pi gre kaur e yam phasaba ball ni chanbe aba good ball amukusu ngam masuna score ma tawduna laini be score ki phibam ngam masu Eastern wangkhai score 1-2 aduga PLL CC4 score 0 nauji umpire na center the ball sauna na bagi tanja adu umpire na referee pi gre ball hoye back number 7 chunga marungi back number 7 na ball si passing to back number 18 na among mamang line ball spiri 3 na kaukhalai 18 na among ball si puna lai back number 6
Hojik ngahak ki mamangda ESU gi jersey number 9 NG Pinkuna ani shuba goal amaga chanduna hojik phawda leriba score gi phibam ESU wangkai score 2 PLL Chorasanpur score 0 yam pasan center the ball piri bag number 8 yam haichina ngam sunanga tharkna ball se puthar ei goal tamne amka so pisal ei bag number 17 ne pinana bonari bag number 8 yam pasan control tori adu bag number 17 ne ball phangduna usi goal tamne attack tori yam haichina ngakthor tuna songa marum gi bag jersey number 5 mahanamu awang pang ball pirikpa ma bag number 4 angam masuna ball is lahuduna usi amka so goal se changani habiga sagaloina goal se makha pang yam na phajna attempt torpani du yam haichina kaukhlak tuna huji bag number 2 angam masuna phangduna bag number 8 angam masuna ball se piduna huji goal tamna maning line da bag number 4 angam masuna piri angam masuna amka so bag number 8 ta piduna ball se amka passing tawi awang pang pirikpa jersey number 2 angam masu degi huji songa marum masu bag number 5 mahana goal tamna kauna bagi khudong sabadu yam haisingna control tawi Roji corner kick ama kauna na bagi maning line dagi mamang lom da fuji am phajana empire na referee pi no ball slai kaure adu yam hi singa bag number 17 na control to no ball singa thori jemu kama khapang na ball si am phajana lai yam hi singa bag number 5 mahana ball si bag number 9 dagi lahu dana usi makha pang na ball slai goalkeeper na yam hi singa centor na ball si awang pang na yam phajana piri adugu maba yam hi singa goalkeeper ni mahana amuka si yamna wang na center the ball pirak pa bag number 6 angam masuna hitting to dana ball si bag number 10 na piri bag number 10 na yam hi singa khatoruk to na usi bag number 9 na pi 9 na mo attack tawi bag number 9 mahana torpa ball ma khatoruk to na usi bag number 4 angam masuna phangna usi amuka mamang line da bag number 5 mahana ball bukhalak pa ma bag number 11 la hoduna usi awang pa na ball si am kan bukhalai Tumbi am hisim ko player ni mahana maning line ball si am pasan piri bag number 5 mahana songa mo bag number 5 na salani habi ka sa na ball si am pasan bukhalak pa ball ma bag number 5 angam mo masuna control to na ball si salan gitre je amuka ball si mamang line yam phasana lai yam phasaba ball ni bag number 18 songa marum good ball yam na goal sanbe ya ball ma yam hisingna koi goalkeeper ni chongkhatuna save taw khre chalan gidre usi mukha pang na ball si kaurang nabgi damakta hoji corner kick ama maning line degi mamang songa marum bag number 7 mahana kauna nabagi tanja do ngaiduna lere yamna phajaba ball ni sindoi ba tung ba player ngatani yam hisingna nukus ball si yam phajaba ball ma goalkeeper ni control to na ball si apasan phagre ball si salhin gidre maning line da ball si apasan lai bag number 17 na pass bag number 10 na phangi 10 na hoji amka goal tamna yam phajana pusali bag number 10 soina chalaga da ball ma yam haisingna goal tamna yamna haisingna korpa ball ma goalkeeper na phadana ball si koi wangna sakhidana hoji corner ma kauna na bagi maning line da ball si pigre na yam haisingba dumba player ngatani asigi yamna tang phambana pi misa gi oiba sigma masana si yam haisingba dumba player ngatani na bag number 4 kaure bag number 4 na ball si phangna goal tamna kauna na bag number
8-9 17 na magpi 17 pass to wi na umpire na matam yadaba na koi half ki referee pi gre na sanari kudimana hauzik haudok ko match asigi first half koi sanaba loikre hauzik powder lairiba score gi phibam ESU Wangkai goal 2 aduga PLL Churchanpur na hauzik phawda goal amata chanma ngamdri yarbo ini kya ngang de na Golden Star Club Pukhao halup ka KhutSem Narga Social Welfare Department na beti bachao beti parao scheme gi makhada khogi nupi sing pu pungning thogat poina nupi macha gi oiba under 17 football tournament ma sinbani adu lamdam masida lairamba yamna naha weringai da football bu thawai yaujaramba aduga laibak thibadagi laikhidraba NG mana football thawai yaurambadagi maming lauraga agi maming da pangthokpani aduna beti bachao beti parao scheme sida laiba poti koina icha nupi si asengba hairagadi matik chaba oihanje haibani icha nupi kanji icha nupi mahitamanji haibagi pandamdi kainodi hojik technology chawkhalakpana mi jingsina nupi nupa khangdokpa yabagi khulai lakpasida mirolingai dagi hauna angang pungnungda lairiba angang si nupi ra nupa ra khangdoaga macha nupa pambadagi nupi oiragadi manghanba yauri masi yamna tamthiba crime amani aduna sigumba se tawbidaba aduga nupi jingsi poglaba matungda phajan pi tha ohelaba matungda khogi samaj gi achangba citizen amam ohenba kaino habidi prithvi sida malem sida nupi na tangkhai ma nupa na tangkhai ma nina ai khogi leibak si chawkhalange malem si chawkhalange haragadi nupi chawkhataba yaroi khong na ma ti aga khong yet khaktana chingka ba yadaba dumaina chawkhatpagi lamje kursi kuma aiba taragadi nupi ga nupa ga thong manaba tabani aduna ngasai nupi sigi na namtharaga thamagadi koi chawkhatpaje sungam ngamoi madugi pandamda koi beti bachao beti parao si lakpani masida ina hainingi di ngasi masi purakke haiba taragadi nupi nupa thong manhan ge haiba taragadi ai gi imung dagi hauraga nupi ga nupa ga gi khenabase icha sembada akoina thammoidabani angang na pi ingai da kaino ma tawbada na nupa macha da na sidi nupi na tawgadabani sidi nupa na tawgadabani na khaidokpagi hainabisima khaidoidabani chamanana nupa siju phi suba hengadabani
ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯍꯩꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣꯟ ꯐꯦꯡꯕ ꯍꯩꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯃꯤꯉꯩꯗ ꯚꯔꯥꯒꯤ ꯀꯥꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯏꯃꯨꯡꯗꯁꯨ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯛ ꯌꯦꯟꯁꯥꯡ ꯊꯣꯡꯉꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯕꯁꯦ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ माबु पोक्पिरइबा माबु योक्पिरइबा ममा मपागी सोमंतवायरा अदुना ngसाइगी अदुना ngसाइगी अखोइगी नुपी ओइबिसिंगनसु अखोइगी करिगिदमक्ता समाजसिना करी नुपादा हेना प्रिफरेंस पीरिबनो हाइबजे खंदबा मतम ओय नुपीजिंगसिना लुहोंग्रबा मतुंगदा माबु पोक्पिरक्पा माबु योक्पि थाक्पिरक्पा ममासिंगसिबु हन्ना येंगदबा तारगदी मदुसु असोयबा लाकनी मदुना ए नुपीसिदी पोबसु योबसु हयेंग लुहोंगगा नुपा मयुंगी ओयगिनी हाइबगी वाखललोंदा ngसाइगी नुपीसिंगसिबु थवैरक्तबगी मचा अमा लाकनी अदुना नुपीसिंगसिना माहिमसंग तमनिंगैदा मसागी सेंथोक लंबी लैनबा मतिक चाबा मी ओइनबा होनरगा हयेंग माना मतिक चाबा मी ओइरबा मतुंगदसु अमुका ngसाइगी माबु पोक्पिरिबा माबु योक्पिरइबा ममा मपागी मंथली अलाउंस पीबगी हैबिट अमा थमगदबनी कइनोदि नुपा मयुंगदा मा हाइबा ताबनी आइबु पोक्पिरइबा आइबु योक्पिरइबा इमागी आइगी तोलोपतगी आइ था था पीगनी हाइदना अदुमाइना तौरगदी इचा नुपी ngakta पोक्चबा तारगसु अखोइना हयेंग हनुरा तुंगदा ए इचा नुपी ना आइगी अलाउंस पिरकनी मदुना आइगी सेवा तौनबा आइगी केयर टेकर अमा नेगा हिंगबा याय हाइबगी वाखललोंदा नुपी नुपा मानै हाइबा वाखललोन से लाकनी अदुना नुपी सिंगनसु अखोइगी तौबम थोकपा काउदबा नुपा सिंगनसु नुपी सिंगबु पुंगनिंग थौगतपिबा अदुमाइना तौरगदी अखोइगी मानबा समाज से पुरक्पा ngамगनेना खनजै याद्रा पुमनमकु अइना अहानममक्तदै कोक मोनजरे लोइनना अथापा अमदि अनपदगी लेंबिरक्लिबा लाई गुरुगी मसक ओइरबा इमाइबेल मरुमपांग इजे इजल ख्वाइ खुदिमकपुसु गोल्डसा क्लब की माइकैदगी तराम उपग लोइनना इकाइ खुंदबु उसरी अखोइना ngasi मफम असिदा टूर्नामेंट अमा पांथोक्लिबसे करिगदमक्तनो हाइरबदी हौजिक हौजिक मणिपुर हाइरब पिक्खरब स्टेट असे सानरोइसिंगा अमदे इसई जगोई असिना चिंगबा असिना मालेमगी मफम खुदिमक्ता सक ताक्लिबनी असिगुमना अखोइगी माइगैगिसु सानरोइसिंगबु योकटबा पामजबा तुंगी युम्बिरेन ओइरकदौरिबा ख्वाइ खुदिमकपु मतम सांगना लमजिंगबा ngamद्रगसु अखोइना पामजरिबा अफबा प्लेयर अमा ओहेनजनिबा से मतम कयागी ममांगदगी अखोइना मंगगा मंगजरपा मंगलाल अमने अदुबु ngasiदी मंगलाल अदु मंगफाउंग नजरे हाइरिबा सिगुमलबा स्पोर्ट्स असिगी मतंगदा अइकोइना स्पॉन्सर तौबियो हाइदुना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर दा अइकोइना प्रपोज तौजरुबनी हाइरिबा सिगुमलबा डिपार्टमेंट असिनसु यामना हराउना याबिरपगिदमक्ता गोल्डसा क्लब की माइकैदगी हाइनिंगाइ लेतना थागतबा फोंदोकसरी थोइदोक हेंदोंना करिसुं हाइजनिंगाइ लेजदे हौजिक सानबबु योखतमिनसे अमदि पुंगनिंग थौगतपियो हाइबो वाफमसे अइ थमजरगा पुमनमक्तगी अमुकसु इकोकनोना खोरमजबगा लोइनाना मतंगसिदा टेंशन जगे थागतचरी काई कुमनजरिबा श्री नावरेम पाकपा सिंह प्रेसिडेंट गोल्डन स्टार क्लब पुखाव अहलपु थरोमपुगी वारोल थंबिरमबगिदमक्ता
Ngasigi match asi howdingai gi mamangda howdokpagi thorom asigi kagi space khara watpadu hap ki tanja si lauraga khoi lokon chabani howdokpa thorom gi board of thanks tentak na pibinabagi damak sinjalang direba singi maike dagi kausin jari Laisom Michael Singh Pukhao Ahlo ngasi yai farba numit asida first Ngangom Ranjan Memorial Under 17 Girls 11 Asset Football Tournament 2021 sponsored by Social Welfare Department gi Director Obiriba Kaisi Yamba Obirba Ikogi Yambu Lau Utamna sponsor Tobiba Dugulaba Social Welfare Department ga KhutSem Naraga sponsor Tobiba Thoram Asida Presidium gi Pumam Langda Langsin Viriba Thoram Asibu preside Tobiriba Chief Guest President Guest of Honor Daeski Dignitary Singbu Program Asibu preside Tobibagi Damakta Ikai Khumdabu Utsari Amadi Thagat Pongdok Sari Amadi Tournament Asibu Sinba Langbada Amadi Sel Gioina Tengbang Biramba Moral Gioina Tengbang Biramba Punamaku Ikai Khumdabu Utsari Amadi Thagat Pongdok Sari Program asi hodok tingi mamangda ikoina cultural program utpiramba Oza Singh ikai khumnabu usari amadi thagatpa pongdok sari program asida dogso utpiyugi thoram utpiramba adugulaba chinenau Singh ikai khumnabu usari amadi thagatpa pongdok sari tongan ba department singdagi maru oina social welfare department digi lakpiriba department ki official sing program asibu yawi bagi damakta ikai khumnabu sari amati thagatpa pongdok sari ngasi thoram asibu yawbala piriba koi lamjing larebi apunba blok village level federation gi itaima sisu ikai khumnabu sari amasung thagatpa pongdok sari amadi laikai asida amadi maigei asomdagi lamdagi lakpiriba tournament asibu yaudaba yadi haiduna isa gi achinba matam kya bu kaithokpiraga saruk yabibagi damakta organizing committee gi bahut sinjaraga ikai khumnabu sari amadi thagatpa pongdok sari amadi ngasi tournament asi hongdokpada aikoi ESU wangkhai amadi PLL Churjalpurgi aikoi isal singi oiba team ani khakna aikoi program hongdokpa sida conduct towiba sida play towiba saruk yabiba langpagi damakta thagat phongdok sari amadi kai khumnabu usari amadi ngasigi tournament asida saruk yabiriba media gi isinau sing punamakpu aroibo ina suchinjaraga organizing committee gi mochinjaraga ikai khumnabu usari amadi mayam punamakpu aroibo ina khurumjari Tagachari Sri Laisom Michael Singh Pukhao Ahlomna ngasigi hongdokpa thorom asigi yamna marik chumlaba loisenbagi thagat wahi adu bibiramagi damak hojek half matungda makha chathajaba second half ki match si sananabagi damak Sri Langi basingi maike dagi ngasigi judges singda matamasi sinaja
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯣꯟꯁꯤ ꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯇꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯖꯁꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯝꯄꯤꯌꯔꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯕꯣꯜꯁꯤ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ 11 ꯆꯣꯉꯥꯔꯣꯝ ꯃꯆꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯕꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯄꯤꯔꯤ ꯕꯦꯛ ꯅꯝꯕर 2 11 ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ 10 ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯃꯆꯨꯅ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯕꯣꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯕꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ 18 ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯒꯣꯜ ꯀꯤꯄꯔꯅ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯄꯥꯡꯅ ꯕꯣꯜ ꯀꯥꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯥꯎꯔꯛꯏ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯈꯥ ꯄꯥꯡꯅ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯎꯔꯛꯏ Mamang line yamna sana ball piri big number 17 angam musuna ball is phangi big number 4 mahana mu control to ball is makhapana pidre yamna mamang line the big number 5 actually songa marum big number 5 adu haje amuk outside ta aduna big number 4 na ball is amuka out honne magi tanja adu mamang line the yam phajana honkale yam wangmana holakpa hitting tawduna big number 8 na control to ball is big number 3 mahana ball is phangduna amuka su puruna bohna bani bag number 3 mahana amuka ball asi bag number 18 da hulai amuksu hunnana bagi tanja da mahana paiduna lere hulai mahana amuka su yamna sana bag number 6 na phangi bag number 6 ball asi purakpani bag number 8 songa marum gi bag number 8 jersey number 8 na amukasu line da yamna sana piri adubo angama machuki back number 6 mahana control tawduna ball asi defense tawri mahana amuka goal tabna pichli goalkeeper na ball asi khinduna back number 2 mahana kaukhlagna bagi tanja adu kaure yam hisingba aduguma back number 2 mahana yam phajana mamang line da ball asi sana kaurpa ball ma back number 17 angama masuna pass tawri back number 9 na pairi back number 8 and back number 2 da pass tawri amuka su back number 18 angama masu 18 na phangdun ball si center da ball pi back number 9 na phangdun awang pa na kaukhle back number 10 yam haijin hitting tawduna ball si pukhalakpani amuka su mamang line da passing tawi back number 17 na ball si phangdun angama masu gi 17 da makazu opsa style no ball is makha pangna back number 4 songa marum gi back number 4 na ball is yam phajana center da yamna sa na ball is kauri adu yam haising na back number 5 te gina thoktuna back number 5 na amka sulogduna back number 4 da piri back number 4 angamba na back number 2 angama masu da ball is pikhale amuk su passing tauri back number 3 songa gi back number 3 mahana ball si amna sana hulukpa ball ma back number 4 na head tawduna ball si morning line de pirakpa ball ma back number 11 mahana ball si 18 de piri angama masu gi 18 goal tamna yam phajani attack tawna ro pusalei yam phajaba ball ni yam haisingna ball si control tawduna huji makha pangna ball si musu khatore back number 6 angama masu back number 6 na pass taw back number 10 na pairi ball si goal tamna yam phajani attack tawri yam phajaba ball ni sanbe aba du balai bak thibidi ball si salhodre huji makha pangna ball si kauna na bigi tabakta goalkeeper na sem sadna leiri yam haisingba du goalkeeper ni mahana yam phajana ball is mamang line da yam sana piri adu back number 17 angang ba masu mahana ball si phangna yamna phajana attack tarukani makasu ball si kauna na bagi tanja adu back number 6 mahana yamna wangna over ball pangna kapkhatuna ball si sangi tare huji amuka goalkeeper na makha pangna ball si kauna na bagi tanja adu ngaidun leri kakhale back number 4 songa marum na ball is muka kauna na bahani kaure yam haisingba duguma ba back number 18 songa marum na control to na ball is kauri back number 17 angama na ball is phangduna back number 10 angama masu gi back number 10 na ball is khatori muka su goal tamna pusulna ba hona ba ball ma save tawduna back number 14 na thori 5000 lising manga oina best player da mana pibiu haidana
Kogi best player gi Back prize number is 3, sponsor to 4. Hirami Asiki Chongamarum. Damakte Chebabita Mana Sapam ball si Secretary fajana. Rural Voluntary Center the ball Service si wang na san kauri. Organizing Committee Adabu gi hoji Maike Tegi back number Chongamarum 18 the ball Jari phangduna kaur ball ma back number 6 mana ngamduna back number 17 yam fajana goal. Amuka su yam haisingna pass tor ball ma back number score tawduna lainari ba score ki phibam angang ba masu score 3 Songamum score nil adana tim animak yamna hising yam phasana sanari adugumaba yamna khanba player ngaktani nupi macha warsu lingje leiba adugumaba hitoi singje ngaktani ninghanna balaite hoji ball se hogare umpire na back number 5 na yam phasana center the ball kauri 11 away 11 mu passing tawi back number 5 angama masuna 6 te piri 6 na 8 te pirak tuna angama masuna ball se muka maning line de pukhlena bohonari lu center the back number haisingna 11 la hoduna songamrum na back number 5 te pusali goal tanu pusaba ball ma soida chaleni habika sagalona yam haisina good ball yam haisingna songamrum masugi back number 55 mahana yam haisingna chanchanduna goal ma score lo khre leni be score ki phibam songamru PLL CC4 score 1 duga Ngangom masu score 3 adana hoji umpire na ball si honana bagi tanja do ngai don lere haukre umpire re PP kre ball si hoi back number 6 na pass tawri back number 3 na phangi angamo masu ki back number 3 passing tawri line da back number 18 angamo masu na pass tawri back number 8 angamo masu na passing tawri back number 9 da mo number 6 angamo masu changsali adubu back number 5 mahana launa number ball honari back number 4 angamo masu na passing tawru ball ma hoji awang pangna Purung number ki ball adu back number 8 na lawre maning line de piri 18 ball se phangi 18 ball se phangi yam phajana goal jamna pasali chanba ya ball ni yam hising ba du player ni adu ngabi ba ki thalani hadiya sagalona 43 back number na ngak thok na ball se 8 number 8 na jersey number 10 na mahana muka back number 18 yam hising na kauksali adu yam hising na control to duna songa maru ngak thori back number 3 angama masu de ball se amuka su phangi goal score Phangduna ball number 5 mahana ball se muka lawi adugo hoji back number 18 ball se 5 jersey number 5 na 3 the very 3 na yam phajana ke attack tawri hoji center the ball ai back number 2 angama masu ke back number 2 na ball se yam phajana pukhale back number 8 na save tawri na hoji amuka jo hoji match asigi total score gi fibam ESU Wangkai honna na ba score 3 aduga yam phajana line de hore PLL Churachandpur na goal ama hoji amuka hoji pawgi leriba match asigi jersey number total score 43 songa marum na ball se hulai yam phajana hulapa ball ma hoji amuka ju honne na begi tanja do ngaidun lere hulai yam phajaba ball ni back number 3 ne hulai back number 8 ne hitting tawna ball se bukhale yam na phajaba do ball ma ji passing tawna back number 2 angama musuna ball se phangduna ji awang pangna amuka su back number 5 ta pire back number 5 na lahudun ball se number 18 jonga marum na passing taw back number 13 jonga marum mahana goal chalani habe ka sagalona back number 50 mahana amuka su goal channel me ki tanja do Pangidre hoji awang pangna ball si kaurang na bagi back number 8 aina yam pasana center the ball pire back number 10 mahana ball si lahoduna awang pangna ball pukana bohonari hoji mamang line ball si puthori back number 50 songa marum mahana ball si mukasu 13 de pire 13 de gi 17 angang mana lahoduna back number 4 angama masu the ball si pigi angama masu the ball si muka Pukhale yamna phajaba number 18 angama masu number 18 ball se phadana passing tawi back number 8 ta mu 18 ai namu pass tawri 18 goal se goal tamna yamna phajana hai humna mathan da pusalakwa ball ma soidana chalani haibiga sagalona goal tamna attack tawna bonari pass tawri back number 8 yam phajana mudu back number 9
Hujik Chanba Ngamhudraba, Bolama Hujik, Makapang goals, Kauna with the same Sare, back number 4, Songamarum, Mahana Bolis, Yam Pazana Center, the Bolis is Hana Piri, Ngangom so given number 6, Mahana Muka 17 to be 7 in the passing to back number 10, 10 Pangi, 10 goals, Yam Pazana Gold on the Kauri. Wang the second ball is Sanmanghamudre, Makapana balls, Kauna Bagi, goalkeeper na, Kindle Lere, who's back number 3, Songamarum, Mahana. Yam Pazano goals center the Yam Sana Karpa ball back number 6 Angama Suna Sep the Maka Mount line the Puthokre back number 50 he go on Songamarum ball Yam Pazano Puthore August 13 to be 13 now money line the passing Tori number 18 in the Pangi ball is passed away back number 2 Songamarum back number 2 now for the piri number 8 Angama Susan ball is long Fully Amakasu Yamna Pazana, back number 10, Mahana Bolis, Pangana Gold Tamna, Yam Pazana Pusalapani. 17, Mahana Corner Kigama. Attempt to Ampiran and Repeat Kadure, Hujimamang line, the giving line there, Yamna Pazapa Corner Kima, Koi Sandavia, the Habiga Sagalona, Yam Haisina, back number 17, Mahana Kaunabagi, Tanzadu, Idun Lady. Kaure Huji Yam Pazana Kaure Yam Pazan Gold Tam Kaure, Adubu Yam Haisina, control to ball is defense towering, Akto Cray ball is Mamang line, Piri bag number 3, Mahana ball is Yamukasu Makapana ball is Piri bag number 2, Namo, Awang Pana ball is Mulhodona Pukhao, Mamang line the ball is Piri bag number 5, Namuka, Sankatuna ball is Yamuka Matang Purukana bag number 6, the Piri 6, Kaidakuna ball is Yamu, Gold Tam Pusali Sabe 18, bag number 18. Sanmangam Hudre, Mukasu corner kick Tadun ball C, number 17 account on Magitanzadu, Idun Lady. Kaure bag number 17, Yamna Pazan Gold, Tamnakarpa Bolma, Yam Hashina Septa ball is challenging the Makapang ball is control Tori, Pitore Bolama, number 18 Pitorpo Bolama, number 3 in Lahodano, Mukasu, Songamarungi 11 Pore ball is Yam Pasapa Bolni, passing Tori, bag number 6, actually bag number 5 Namuka. Amukasoli, bag number 6, Mahana, balls Yam Pazana, line the people ball, number 5 Napangi, number 3, Namo, out Honduna, Angamasuna Hondanabagi, Tanzadu, Lay, Ole, bag number 8. Songamaru Masuki bag, jersey number 4-3, Mahana Hole, balls Yam Pazaba, the bag number. Singaba Yamna Hishima Dugmaba Bolam Huji Songamarungi jersey number 3 Mahana Soy Shodna Salini Habiga Sagalonina Paul Kikamatonaba Siam Sabalore, the Ampiana Repi Pigre Kaure ball seats and Mayaba Golem Yam Pazana. Good ball. Goalkeeper Yam Hishimba goalkeeper Mahana Padana ball is Alhan Gidre Haji Awang Pana ball is Mkaso Yamna Sana center the ball bag number 9 the P the bag number 3 Katorkan ball is bag number 8 the Piri Angama Masuki bag number 8 ball is passing the way bag number 10 now passed away number 18 goal time Yam Pazaba ball Pusali so in Salani Habiga Sagalon ball is bag number 10 take the way at the Yam Hai Singna bag number 3 so Gamaruna control to no ball is Mamalum Nangak Kiduna Ji Angama 17 now outside Hundanabagi Damakta bag number 4 Angama Masuna Hule ball is Yamna San Hulapa ball Mamakasu goalkeeper Tamna
lakpani hoji goalkeeper na phaduna ball si makha pangna back number 2 na kaure chonga marum gi back number 2 na yam phajana center the ball pirakpa ma angam masu gi back number 3 na phangduna ball si awang pangna munga khale hoji back number 13 angam masu chonga marum dagi ball la hodun hoji makha pangna lai back number 50 chonga marum gi back number 15 ball mukasu kauna na bahonari back number 3 chonga marum gi mahana passing outside play back number 18 chonga marum ball si phangduna mukasu number 3 the piri number 3 the back number 6 na control to no ball se awang kona pikhale back number 2 chonga marum gi back number 2 na ball si tadanduna makha pangna ball puthar na bahonari Sanari bu match se like score Stern Sporting Union Wangkai 3 score amasung PLL Churchalpurna goal amada huji match se sanari kana ningsing jage Stern Sporting Union na jam phasana chonga marum gi jersey number 4 na yam phasana foul am cover khare mamang line the ball slide number 6 te lok thoi number 18 mahana ball purun chali hoji back number 13 mahana purupa ball ma back number 2 na kauthok tan hoji aul hunna bagi angam masuna hole amuka su hole wang pangna ball si pokhale yamna phajaba ball de back number 2 mahana ball si amuka makha pangna purana ba holak pani de hoji amuka hole yam phasaba ball ma back number 17 phangna amuka supirpa ball ma back number 4 angama masuna back number 8 angama mustafi dana hoji back number 9 angama masuna ball si phangna passing tawri yam phasaba back number 9 amuk 6 tapiri 6 namu save tawdana maning line ball si purna bahonari pikhle back number 9 la hodana mamang line 17 namu pass tawri goal tamna puchhle yam haisina back number 10 mahana attack tawna bahonari yam phasana kaur ka ball ma amka so score tawduna laini ber score ki phibam Sporting Club Wangkai scored 4 duga PLL Sisipur score 1 ana dugi mati haisingba duguma player ngaktani yamna ingna sanaba saw bana mangoi na daba dugumba khanaba player ngaktani yam haisingba pilaktagi adana hoji umpire na referee pi na ball si hogre hego masugi back number 3 na ball si am phajana center da sa na ball si piri de hai singna ngang masugi back number 4 na hitting to na ball si number 17 ne pi 7 ne mu back number 10 na pi re hoji goal tan na puslang na yam na kan honai adu yam number 3 mahana help do na back number 4 angama masuna ball si pusale adu ni yam na hai singba back number 5 angama masuna ball si la hodu na mu passing to back number 6 mahana po pore Stern Sporting Union goal mari amasung back number 5 mana hunna na bagi damakta goal amada match si hujuk satharaga leire hoji amaka jo pikhalang na ba yam na back number 4 mahana ball yam phajana goal tamna kaurpa ball yam sana adu yam haisingna goalkeeper na phadana ball si maning line da ball si yam sana ball si piri adu back number 6 angama masuna ball si phadana back number 10 mahana mu pass tawi 10 4 na mu pass taw 18 hoji amaga back number 3 mahana ball si makha pangna kauna na bagi goal dagi kauthare center the ball si am sana lai adu yam mahi singna back number 6 angama masuna hitting tawna ball si maning line number 18 the piri number 18 angama masuna mukas number 8 angama masuna ball si piri chanbe abi ball ma number 8 na pairi
mana ball si position number ki damakta goal tamna hujik maning line da carry tawduna ball si pithore e amukasu mahana back number 6 na mu number 3 te piri number 3 na mu lawduna chonga maram gi 55 number na passing tawba ball mamang line da yamna sana la e back number 2 angama machuna ball si wo hodu number 6 te pirak pa 17 na lawri 17 na mukasu passing tawri back number 10 10 na phangi 17 na puruktuna ball si goal tumna pusale yam heisima back number 10 mahana salani habi ka sagalona yam heisina kausala ball ma salhodre makha pangna ball kauru nabigi tanja adu nauji goalkeeper na yam hechingna ball si yam phajana center the ball speed yam hechingba du ma player ngaktani back number 6 angama machu mahana ball si amuka makha pangna inhari back number 2 angama machuna ball si phangduna awang pangna ball si pass tona bagi damukta mamang line ball piri 17 ball phangi 17 ball si amuka ju awang pangna yamna phajana kick tawrpani adu back number 9 na mu lawna na bohne adu haisingna back number 2 na control tawna ball si kawan kidre huji amuka back number 17 mahana corner kick ama mamang side gi project maning lon ba yam phajan kaure yam phajan karpa ball ama number 9 head tawduna ball si control tawkhre huji amuka su makha pangna ball khorung nambagi back number 3 na lahoduna songa marun ball si porpani adu yam haisina back number 10 mahana ball si lahoduna number 18 dapi 18 na ball si phajana kauksin ba ball ma goalkeeper na yam haisingna phadna ball si makha pangna amuka su kaure yamna sanba yamna wangna over ball waina lakpa ball ama number 6 haisingna ngama machuna hitting tawduna ball si amuka out takre out hunena bigidam to back number 3 songa maruna hole yam heching ba dunga player ngakani back number 3 angam machuna hitting tawna ball si out amka sakhi uji amuka su hunena bigidam ja adu hole back number 43 mahana 43 amuka su hole mahana passing tawri line inclai ball si goal tamna number 8 mahana muka number 2 na kaukhlakpa ball ma hitting tawri number 2 mahana mu 5 number 18 angama masuna passing tawri number 9 na ball si muka phangduna wang pangna pikhalpa ball back number 2 so ngamaruna mamang line de ball si pithori back number 17 na carry tawna ball si muka center de pikhale back number 2 na phangduna ball si amuka su pirpa ball ma yam hisina save tawna mamang line de ball si kauthokre huji back number 4 mahana ngama masuna ball si honna bagi tanja du ngai du lere ball si honkale yamna hisinga du player ngakini hole ball si back number 3 chonga maruna ball si amuka su pukhlakpani amuk su 17 na huji amuka back number 3 chonga marun amuka hole adugo back number 54 na head tawna ball si goal tum purkpani budu yam haisingna back number ngama masu ki 4 na nga thok na ball si amuka outside takre back number 3 mahana Hole yamna phajana huji back number 6 mahana ball si phadana awang parna pikhale back number 8 na ball si lahore mamang line de bon pire back number 4 na ball si piduna 17 nga thore 17 na 8 mu pire aina ball si pukhlaktuna lai yam phajaba ball ni huji goal tamna mana pass tar pa ball ma number 17 na pukhle 17 na goal tamna pushle choidna chaleni haibiga sagalona yam haisina number 17 na attack tar pa ball ma huji chanbe yabane back number 18 ball si amuka phalan bonari back number 6 10 yam phajana kaurpa ball ma hoji saleni habiga sagalona kaurpa ball ma back number 3 chunga maruna ball si lahodon si makha pangna ball kauruna magi tanja adu ngai dun lere hoji kaurka dori ball si yam haisingba
kaure yam phajana kaure yam phajana kaur ko ball ma hoji back number 3 mahana 15 the p 15 na songamar gi 15 kaur ko ball ma kaukhulak to number 6 na lahore number 8 number 8 changli hoji number 8 gi number 3 na songamar na pass tawre hoji maning pana ball ai number 18 mahana mu angam ma su back number 5 na pai pair number 5 na 6 the piri 6 na pass tawre 18 na piri 18 na mu number 8 8 na attack taw na honari yam hai singba du ma player ngakani yam na back number 4 angam ma su na 5 the piri 5 na maning line the ball spokol na hona bani back number 10 angam songamar ma su na ball is la huduna hoji mamang line na mu sakre mamang line 17 na ball si passing tawri back number 8 8 na ball si mu line na pick up gani hoji number 9 na pokhali number 9 na mu 8 number 4 the piri 4 na yam pasne attack tawri adu yam hai sing na good ball yam na phajaba chanba yaba back number 9 na attack tawni du ball si chalhodre hoji amukasu makha pagna ball si yam phajana back number 4 songa marum na kaur ko ball ma back number 17 ne yam hai sing ne head tawduna ball si khulangna bhonari hoji amukasu awang pagna ball si foul ma kauna na gidam ta umpire na referee pin na ba sem sare jamna phajaba jamna golden chance sanba yaba kick ama kaur pane du yam hai sing goalkeeper na phan ball si chalin gidre hauji ha matung loiram dai mi ko work pana player ani magna yam na hai sing na mi ko na hom sing na sanariba dugumba yam na phajaba play ni numpi masa work su yam na selected oiba yam na discipline naiba dugumba masana yam na hai toi sing doiba koi mathang power kini hai biga saga loina awa balaitana moina thamoi sengna yam phajana sanaba tongi hori ba ngang singna sumoi gi matau cham ngoi oi ba du ma player ngaktani ana hoji yam phajaba back number songa marum 4 na phangna ball is pass tor pa ma back number 3 angama masuna la hona ball se mukasu back number 18 da piri angama masu gi 18 goal tamna attack tawna number yam kana back number 8 angama da piri Noji makha pangna ball si number 3 mahana yam phajana maning line da yamna san na kaur pa ball ma back number 6 angama suna phangna 18 na pikre 18 na pass tawna ball mukasu number 3 da pass tawri number 3 na muk number 6 da piri 6 na 5 da pi 5 angama masuna muka pass tawi number 2 angama masugi number 2 na muka yamna phajana number 17 da pirak pa ball ma hoji mamang line da outside ta da out hun na back number 3 songa marum na sem sare hoji hule yamna phajaba ball back number 18 songa marum na ball si phangi du number 6 angama suna hai singa la hona bonari du back number 13 songa marum hangna ball si among mun na bayam kana hone du yam hai singa back number 8 angama masuna ball si pukhalakta hoji awang pangna back number 7 de piri adu back number 3 yam hai singna songa marum na am khator kun ball si mu makharom da lai makha pangna proper ball am number 16 la hona bayam kan honne adu back number 5 na mo pass out kulak to na ball si line de piri hoji mamang line de back number 10 na phangi back number 10 na pass thawi goal tam yam na phajaba ball ma hoji hoji makha pangna ball si muka sukarung na bagi tanja du kauri yamna hai singba du back number 3
mahana songa marum back number 3 na ball si am pasan kaur ko ball ma Ngangom chu gi back number 6 na phab na ball si ai tapiri ai namu number 18 tapi 18 yam phajaba ball am goal tamna yam na hising chalani habiga sagaloni yam phasana kaur ko ball ma songa marum gi back number 3 na control to na ball si chalhen gidre जी back number 4 songa marum back number 4 na ball siam phasana center de ball spiri adu yam haisna back number 2 Ngangom masuna ball si yam haisna control to na ball si mamang line de pi number 17 Ngangom masuna ball si la hoi yam phajaba du mo player ngaktani back number 10 mahana ball si phangdra makasu awang pang na ball si 17 de pi 17 na goal tam na pukhle na mamang line de yam phajana passing tawri adu yam haisna back number 4 songa marum na control to na ball si corner kick amata dan hojing mamang line dagi maning lom da back number 17 na kauna na bagi tanja do ngaire umpire na referee pi ni na bagi damakta kaur kadre ball siam phajaba du maba haithoi singdeba player ni 17 kauri soidan chalani haibega sagalori na goal tam na kaur ko ball ma goalkeeper na khator na ball si chalhan gidre adu back number 3 amuka su kawe back number 5 back number 5 na ball si chalna ba honai adu amuka su kauchali back number 18 na ball si phadana hoji puthorna ba honari amuka su jamna phajana back number 2 mahangna save tong ball si amuka pithori mangon lagi thaktor ko ball dun hoji amuka 18 da piri 18 na muk number 6 na lahu na ba yamna kan honei adu hoji ball si 18 na 17 da piri na du yamna wangna over ball na sakhidna ball si chalhen gidre hoji makha pangna ball lang na begi tanja adu ngai dun leri back number 4 songa marum na ball si kaure yamna phajana maning line da yamna sana yamna wang na ball si lai adu matam na yadabana si yona gi thegi sun score under 17 girls football tournament moina score mari laudana opening match si PLL Sisipur score wanda aroi haibu warabani na ngasi gi tinbiri ba miya pona mana sporting union na goal mari studio ramda mai wan bi resi or yer gi mai gi da ngasi yoni ni matang se le jari goal amada powdam ngasi gi tije ki ba match ya score mayang bam Pukhao na ngasi haro gi match si gi winner na ESU Bangkai na score mari da match si match loisha lagbaga loinana ngasai mamang da koina lautuk chagiba match sigi first goal scorer da lupa chaunga gi akoi donor makaklak pibena prize si first scorer da khusina jage lupa chaunga gi donation si Sri Laisram Michael Singh Michael lupa chaunga donation tawbirakpani amasung anisubada Morangtem Naupoi Pukhao Ahalu Anibu Kausinjari Mana lupa chamagi sanaroi simbu pukning thogat poina lupa chamasi donate tawbirakpani first goal scorer da ESU Wangkai gi TH Ngantoi jersey number 9 TH Ngantoi Stern Sporting Union gi jersey number 9
match asigi first goal chanbigi pana ngasigi donor na pipiriba prize asi lobinaba kausinjage. First scorer TH Ngantoi EHU Wangkai jersey number 9. Ngasai note tawbada kitang asoiba laikre. First scorer da Naurem Henrita ESU prize si PB na bagidamag kausinjage Laisram Michael Singh mahagna lupa chawnga ki donation si tawbirakpani amasong moirang them Nauboy Pukhao Halum lupa chama happy duna puming thogat piu. Ani shubada ngasai ki goal asi handoki ba scorer da koi lupa lising amagi mana pigani haidana laugduk piki baduni jersey number 55 PLL Churachandpur ki jersey number 55 Lighting Kim lupa lising amagi mana si akoi sir utam dagi lobina baning singjari lupa lising amagi mana si bu donate tawbiramba Sri Jiban Konthaujam mahak masadi chatkibana maram oiraga sir na lupa lising amagi manasi jersey number 55 PLL Churachandpur gi player Laideng Kim da kusinabina baning sinjari. Ngasigi opening match asi loisilak pagaloy na Ani Shuba Ngangom Ranjan Singh Memorial Men's Open Football Tournament asigi winner oina akoina thamjariba prize asi lupa lakh amaga makhai with Ani Shuba Ngangom Ranjan Memorial Men's Open Football Tournament asigi donor sing akoy amtang laukthokjage ahamba donor da Samurai Latpam Robin Sharma Thangmaiban mahagna lupa lakh amagi donation tawbirai. Ani shubada Thokchom Hira Lakpa Maitai Khuraidagi mahagna best deception, best keeper, best defender amasung highest scorer gi oina rupees 20,000 tournament asigi damakta donation tawbirami. Ahum subada Banti Singh Kontaujam Joint Director Deputy ICDS Social Welfare gi koi sir na best player amasung player singi trophy singaloy na lupa lising taragi donation tawbirami. Mari shubada Binobala Nomay Kapam Deputy Director Women Program Social Welfare Department na rupees 6,000 donate tawbirami. Mga shubada DCPO